dibor kaham jotono ang norokno ani channel taisa lamsugo ang tini oro Saket district court oro faijak kaisa housing rights ni tino kaisa client bo flat paika 70 lakhs rang digoi 2012 2014 ongke bono o flat rina nangmani haifano company ni borok 2014 no ani client no bo flat rilia abon pore ani client tam khaika police station o thangai OC bai malaika oro Delhi ongke SHO no OC no police station thangai brok saka ang homtike rang rijak flat paimani haifano anor flat rilia nei bo thanga complaint khainani police rok register khaya ni bagai o kaisa complainant bo court approach khaika 156 o section 3 magistrate no complaint khaibega magistrate bo tam khaika angke bini petition no dismiss khaifano magistrate section 200 abni tui bo kaisa cognizance nai mano cognizance nawai bo tam khaika angke pre summoning evidence je company ni malik no to jeng ulofon ringnai haifano nung je pre summoning evidence nung oro complete khaigadi code of proof ready ni saka code aboni pore o complainant tam khaiga je bo flat paimani bo bini bank details abor joto code ri paimani pore code bu observe khaiga o case of fraud to tonguno nei as per section 202 CRPC kaisa inquiry khaiga magistrate inquiry khaipaimani pore bobo simon kha o case of 402 tai 406 Indian Penal Code o section of offense ong nei magistrate ru je company ni malik no katal ke no summon khaika abo se je company ni malik o case chole tongpro company ni malik bo thithanga abon bagai summon winner sar ponglia taisa court no return khai rekha summon amendment memo party chung taisa file ma khaka je company no bo or party tumna ni bagai ka abo application file khai pa mani pore company ni director no ringja kha kodo nang or explain khai badi je nang 70 lakhs kaisa client nero namani nang bono return khai di ni saka court haifano brok saka o company je flat phalnai already insolvency o kalai thanga ni sau insolvency mane tamo jesa company fano brok ni rangrok krei amti rok ongi thangangke bankruptcy rok ongi thangangke brok oro file khayo NCLAT National Company Law Appellate Tribunal o kodo tam sangke naidi o company onek performing kam khai tongmani haifon tabongke chini financial crisis ni bagai chung bankruptcy kalai thanga nei brok ni company no o kodo file khayo NCLAT o company ni je invest khaina ro brok to phai sanai ning ani je rang namani ridi nei abon bagai brok bo kaisa safe side thangna ni bagai brok oro file khaiga NCLAT o brok je file khaimani obo brok code tui phega oro district code obo duita separate code do ani complainant file khaiman ke kaisa district code je NCLAT ko taisa code je NCLAT code je order manmani no brok tui phega oro district code amani saka kaisa supreme court ni judgment tongo je company insolvency o kalai thangpurungke kono criminal proceedings director ni against o proceed khaime ani bro kaisa judgment tui phega angu research khaine kha ulo research khaipe mani pore angu simon kha kabangma no supreme court ni judgment tongo je company ni malik criminal proceeding choloi mano insolvency chole tuino ang o case ni busing ti tamo sanamu chungke norok naidi chung always continuously fight khai tong oro court legally salsa chung kha khayu chung oro justice manai tambaging ke chung rang rijak tongo abono o video ni busing ti ang tamo kasanamu chungke je norok flat ko paikang ke kaham khaino nai paidi tambaging ke background check khaine di background check khai bare norok paikang ke norok ni losong nai jaga rok paifano jesa mani paifano norok background check khai di norok check khai kang ke norok bagi safe tong nai ge tini ani video asung no je ani video nai tong nai rang no belakeno hambai